DESPERADO. Napalabas, iti panagpasyar ni Josie iti ospital. Impod nun ni Lydia ang mabilbilangan ti aldaw ni Alvin. Uray la makasangit ni Josie iti naamuan na. Naglabas pa iti aldaw, inawagan ni Lydia ni Josie, ket imbaga na nga adda tao akayat na amang idunar iti matak ken ni Ismael. Nalaos ti ragsak ni Josie iti naamuan na. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Desperado! Jak mamati. Amangan namang lukluko lang dahi dya tao nanang. Sige, no di ka mamati. Siyak nga rudan ti mangidunar iti matak para kan ka, anak. Anya? Day tati planog. Ngam di mi pala napagsaritaan a husto ka ni tatang mo. Ngam okay lang ang kanyak, basta tinapatag at makakita ka man na anak. Kuha, nanang. Apay. Di yun ituloy dahi ta plano yo. Apay. Ano sa kunti kastoy kasasahad ko? Anya. Masya na kada kayo ka ni tatang. Anak. Ulitin nyo man ang awagan ni Nana Lydia. Damagan nyo, no talagang adatawa kaya't namang tulong kanya. Ket nagpaisuday ta. Isulangan ti orayan tayo. Imbag man ta nagawid ka manan, Karen. Gaputag pakada akon kada kayo, mama. Ha? Agpaman nila akon itong Lunes. Aga-abroad akon. Ano niya? Talaga ka di apanawan na kaming kin ni Papa. Maawatan da ko, mama. Sana bali. Kadwak tinasingad agayan ko. Unay mo tan. Kat, imbagam daytan kin ni Papa. Wen, mama? Maawatan nak ni Papa. Sige. No day tati pagayatam. Awan mabalin ko. Agyaman na, mama. Mare, kasarsarita ka. Apa di ka sumungbat? Kumusta ti anak mo? Talagang awanan namnama ti anak ko. Warren. Ne, anya ti kayat mo asawan, Mare? Iti panangasikaso dagiti doktor kan ko na itay bigat. Imbagada nga, awanan. Anya nga awanan nga ibagbagam? Basta, mariribo ka na ka talaga. Mare, Nasakit tinakam ko iti kasto nagpanagan ti anak ko. Kasladyak maaklon. apay akas tamot ti saom. Gapo iti napasamak iti anak ko. Nataninganan, tibiyag na. Anya. Daita ti agpaiso. Warren. Mare, di ka man mangluko akas ta. Kasladyak mamati ti daytang imbagam. Ngam daita ti pudno. Oh, Isama siya na kiti anak ko. Pimanmat ni Alvin. Naimbaga bigat mo, Karen. Nakapasyar ka, Matt. Itamang pay. Wen. Kumusta kan, Ismael? Kastoy lata. Nagdagsan tiriknak. Di mo baybay antibagim, ha? Kan, di na ko maliplipatan. Aguray ka. Apay akas tamot dun titinor ti saom. Ismael, aga-brood akon. Anya? Wen, ngam di kang tanag.
Aramidag ti amin akabailat. Tapno matulungan ka. Tapno makakita ka manan. Kastagayam. Kitawag nga rin dahito ikan ka. Ano bilang makiasawa kanton? Katawagan lang to. Ipakamong tungat kanya. Awan pa iti panunot ko dayta. Kan may si kapay lang ti ayatak Ismael. Kat nakasagana ang agsakripisyo. Tapno matulungan ka. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Apay nga rin nga agaprot ka. Basta. Kaya't ko pa'y lati umatayo. Ngam agsubli ak tumatlaang. Adan ni Papa. Ngam kasla saan anaragsak ti aurana. Oh. Itay kakadipaya si Mangpat. Karen. Wen, Papa. Ngam, apay kasta tilangayo. Kapoy tinamak kanina na Malidya. Anya day ta, Papa? Ti may papan ka ni Alvin. Nataningan gaya man ti biyag na, Karen. Anya? Wan anak. Iso amasyanak mat ka ni Alvin. Kastamat kan kanina na Malidya. Masyanak ka nakwada, anak. No kasta nga ron. Masapol ang mapanak iti ospital. Inak kasarita ni Nana Lydia. Ngamin, agpamanila akon inton may sabigat. Kasta. Kat, nakasaritam ni mamam. Wen, Papa. Kat pinalubusan nakmatay. Nana, agpaiso ka di tinadamag ko. Anatang ninganan ni Alvin. Wen, badhasan ko. Mabilbilang ti aldaw na. Unay matan. Nagsakit ang panunutan. Kasladyak maaklon. Ti kastoy ang napasamak iti anak ko. Nana, uray no kasta ti imbaga ti doktor. Di kay mapukawan iti namnama. Kan, iso nga imayak ditoy. Tagkid dawak iti pamakawan nyo. Agpamanilak nga minan, inton may sabigat. Kat, sapay la kuma, tamapakawandak nga na. Baawatan ka, balasan ko. Awan basol mo. Isotap no saan ano magsanti barukong mo. Di mon pampanunutan. Ti may papaniti na itabanag. Kat iti panagabron mo. Agan-anan ka man. Wenana. Kat agyaman unay kada kayo. Melchor, ada ibagakan ka kat amok amaragsakan ka. Anya day tabakay. Inawagan nak ni Marily itay. Kat ada imbagana kanya. Anya? Ada kan tao akayat na amang idunar kadagiti matana kan ni Ismael. Pudno ka di day tabakay. Uwan, iso ti imbagana kanyak. Iso naragsakak. Kat idaw dawat ta asapay kumatasaan nga agbabawi day jay a tao. Sino ngay day jay a tao? Tsaka mo. Taimbagamot ni Marily adi na kano kayat nga ibaga ti kina siya sino na. Anya? Ang mga no, desperado lang, bakit? Lakay.
Imbag man ta na panunot na nga idunar dagiti mata na iti anak ta. Wan nga rod. Iso apagyamanan taday ta, Melchor. Jak makaturog, Warren. Kasya lang arudan tinamuak may papankin ni Alvin. Pinanawan na tamatan ti anak ta. Agpada ta, bakit? No apay mat anagabrod ti anak ta. Nasakit nga ta tinakam na kanyag. Bakit? Di kag panunot iti madi. No apay ngamin anagabrod pa'y na. Gapo ka di itinapasamak kada Ismael kan Alvin. Isuti amo ka na dagsa na makagapo. No apay nagabrod ka anak ta. Desperada. Bakit? Anya. Gapo ta desperada. Saanan ngagbaliw tirik nana. Maawatam ko ma. Sapay ko mga rod. Tamakasampul iti nasingpat kan naanos alalaki iti abroad. Apay, kaya't mo a foreigner ti pakiasawaan na. Foreigner man wano kadaraan tayo. Okay lang kanya. Tinapatag, tinalukwan ti anak ta. Sapay ko mga rod. Uwan gayam. Anya tinagsaritaan nyo ka ni Marilia itay. Iyawid na ni Alvin. Mas daawak nga rod iti desisyon na. Apay, Di na kano pa irwara. Gapotad da plano na nga ramidan. sa bagay. Mawatak ni Marilia. Sana bale. Takinasaritak ti driver ang nakadisgrasya iti anak na. Kat kaya't na ba't tumulong. At nangamin mo balinda. Bakit? Nasayaat nga rod na kasi. Kumusta, Mare? Kumusta iti papasyaryo iti ospital? Maasyanak matkin ni Marilia, Melchor. Talagang awanin namnaman ni Alvin nga agbyag. Ngam ti pakas da awak. No apay adi na pay layawid. Tapno saanin adumakkel ti magastos da. Adda kanu plano na nga ramidan. Maawatak ni Marilia. Amo. Saan pala na pukaw tinamnaman na iti anak na? Sa bakay, iso ang maasyanak at talaga kan kuana. Daw mauawag iti cellphone ko. Ni Marilia. Ang mga noda na pati ngay bagana. Hello, Mare. Imawag ka mat. Apay. Mare, ada na patig nga ibagakan ka. Amo ka maragsakan ka iti daytoy. Anya dayta? Asikasuan yun ni Ismael. Paginanaan nyo. Kalpasan na. Umay kayo dito ospital inton bigat. Apay. Para iti maidonar ang mata na. Magpaiso ka di. Wen mare, naiproseson dagiti rumbang ang maaramid. Kasta. Wen, tapno may schedulean ti pan nakaopera dagiti mata na. Kat ikararag tayo iti Diyos. Asapay lakuma, tanabaligi ti maaramid nga operasyon. Wan Mare. Yagmi nga rod ni Ismael dita. Sino nga tatitawa porsigido ang mga donar iti mata na kanyak? Maburburtiyanak nanang. Ikararag ta. Asapay kuma, tabanlig iti operasyon. Sige. Barang mamamok tumot lang, no sa inuday tatao. Kasaritak ti amama. Tagsagana tayon para inton bikan. Agyaman nagtaadda tao ang nakisarita kan kaakayat na amang idonar iti mata na kanya Ismael. Wen Mare. Ngam,
Mare, mabalin ka di amamuan no asino day tatao. Ladingitak pari Melchor. Ngam di na kayat nga ibagati kina siya sino na. Anya? Apay adi na kayat. Saan kumana day tati panunutan nyo? Angam ti pakas dawak, Mare. Sa dino ti ayan ti anak mo? Adda iti operating room. Anya? Kitaan ka no dagiti doktor. No adda pailan naman na amaagasan. Kasta ka di. Sapay la kumangarod, Mare. Tadapay namnama. Uwan, Mare. Kat ikararagyo. Asapay ko mataagbaligi ti eye transplant. Ama pasamak kandi Ismael. Agbaligi nga tati operasyon para kani Ismael. Gagayem, di uliwan at denggan, titalulangan na pasat, tinobela tayo anapaulwan. Desperado! Desperado! Napalabas, iti panagpasyar ni Warren iti ospital. Impod nun ni Lydia anataningan ng tibiyag ni Alvin. Naklab ni Warren, itinamuan na. Naglabas ti Aldaw, inawagan ni Lydia ni Josie, ket imbaga na anak ka-schedulen. Ti mapasamak nga eye transplant para kani Ismael. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Desperado! Ismael, anak. Kumusta ti Ritnam? Nasaya at magtananang. Sana nasakit ti ulo, Baro. Saan mat? Tatang, nadamag yo ka din kanina na Lydia? No asino titawan ang idunar iti mata na kanyak? Isot nagsaritaan da itay itinam. Asino ka no? Di matimbaga ni Nanam Alijan o asino. Apay nga tahan, nanang. Ala, saanin aday tati panunutom, anak. Ikararag mo kit di. Asapay la kumata talaga ang makakita kanto. Sapay ko ma, nanang. Mala, Baro. Agina ka pa, ha? Bakit? Malagip ko ni Mari Lydia kan ni Alvin. Apay, Apay nga ta, di da pala inluar ni Alvin. jakman amo. Basta tulungan tayo latan ida. Babaan iti intay pa nagkarara. Inruardan ti anak ko. Doktor, kumusta ti anak ko? Sabay ko ma, tamaawat mo ti kinapudno, Mrs. Doktor, anya tinapasabak ti anak ko. Impulang nan, ti bulod na abiyag. Alvin! Alvin, anak ko! Kasano ako? Alvin, anak ko! Agyaman kiti pa nagtulong yo kanyak. Agyaman ako unay, Mare. Awan anyaman na, Mare. Sige. Uray agawid kan. Asino ti kadom amang bantay iti bangkay ti anak mo? Mare. Sa anak pa'y nga agawid, Mare. Awagak ni Warren. Tao may ditoy tapno adda katulungan ta.
ang mga sikaso iti bangkay ti anak mo. Agyaman ak no kasta mare. Agyaman ako na. Melchor. Kagap-gapok iti ospital. Nagawidak. Taday bakakan ka. Anya dayta. Natayan ni Alvin. Anya. Juan. Inyawid dali dya kanwaren ti bangkay na. Iso ang mapantay dya balay ta. Diyos ko. Umay ka. Kuyo ganak, Melchor. Tulungan ta ni Marilia. Ang kasanon na ito'y swimming pool mo. Sana bale. Awan mati may nag-night swimming. Kan imbagak maten itila kay a janitor nga anusan na payla ang tagbantay. Ala, umay kan. Nasakit para kanya. Pinagbanagan ti anak ko, Melchor. Marilidia. Awan lang arudan ti asawa. Natay pa'y lati ipatpatag ko nga anak. Kasano akton. Hindi ka kumamapukawan iti namnama, Mare. Ando ti tao amang tulong tumatlaing ka. Pare, Peso ajay ko nak. Hindi ka mapukawan iti namnama. Di dakan tubaybayan. Nakakaasimat ni Licha, Warren. Uwan nga rod. Iban mat. Agmay may santon iti dayto abiyag. Dayta nga rod. Wan gayam. Saan ka kadi amapan iti trabaho inton bigan? Imawaga kitay. Nakisarita ako na jak pa'y mapaniti trabaho. Anya. Wen, kat mawatan da no kastoy abanag. Masyanak ngamin ka ni Marilia. Parbangon matgaya man. Ngam apay nga awan pa'y nga ta ni Melchor. Awagak man lang yan. Di cellphone ko. Naitaman pa'y asaan ang nagawid. Oray ko mano mawag. Hello, Josie. Nagsapa ka na nakaring. Wan, mas daawak nga ro. Taapay adi ka pa'y nagawid. Napan kami ngamin iti ayanda Marilia. Bakit? Apay. Awanan. Impulangan ni Alvin ti binulod na biyag. Anya? Pasensya ka ta, nalipatak matan ngay bakamukan ka. Ay, unay matan. Natay gayam ni Alvin. Sige, Josie. Adupay ngamin ti asikasun mi ita. Sige. Bye. Ay. Unay matan. Agmaymay sa itan ni Marilia. Kaasim Mare, ingka pa'y maturog. Da kaming ti makaamod ito'y. Amok nga awan pa'y titurog mo. Sipod, ipupusay ti anak mo. nagrigat ti kastoy, Mare. Maawatan da ka, Mare. Ikarigatak nga aklunin ti kastoy an apasamak. Mare, Tilaang pampanunutan. Kasano akton. Awan, ti kadindanggay ko iti daytoy abiyag. di ka madanakan.
Adda kami, Mare. Di da ka baybayan. Mare, Ala. Ingkakit din aginan na. Da kami pa'y ti makaammo ditoy, Mare. Hello, Mama. Nakaawag ka man? Wan anak. Adda ngamin napatag nga ibagakan ka. Oh, anya dito, Mama? Karen. Natayan ni Alvin. Anya? Wan anak. Iso ti as-asikaswan mi ita dito eh. Kasta ka di. Wan anak. Mama, idanon yun to lang arudan ka ni Nana Lydia, tipan nakipagladingit ko. Sige. Idanon ko dayta kankwana. Di ko mapakadanagan dagiti matak. Taimbagamot ti doktor. Ngagpalabas tayo ti sumagmamano abulan. Tapno makarecover ak. Wenno makakita ak. Saan aday tati pampanunotag? Anyang rod nanang. Timbaga ni tatang mo kanyak idirabi nga iso ti rason no apay asaan ang nagawit ti amam. Ne, uwan gayam niya. Awan pa'y gayam ni tatang. Agawid nga tayo ta? Saan? Adda na panan na. Sa dino nanang. Ijayan dananam alidya. Nagawid tan idirabi. Ah? Kumusta mo ni Alvin? Anak, natayon tigayam mo. Anya? Natayan ni Alvin, nanang? Uwan, inyawid da idirabi. Iso alam lamayan da ita. Kunak ang mapanak kumamat. Ay ngam, di kamot ngamin mapanawan, anak. Mapantananang, kuyuganak. Anya, Kayat ko, may gamantibang kay tigayam ko. Uray jak makita. anak. Kuyugandak nanang. Sana bale? Saan mo't unay nga adayo dito iti balay da? Iso apat gandak ko ma. Hey, pare Melchor. Adda mo't gayam da bakit mo, kanti anak mo. Ha? Uwan nga paiso. Bakit? Oh, Ismael, apeng imay kayo pa'y lahing ditoy. Kaya't ko abantayan ti bangkay ni Alvin. Natay mo't gayam ang tigayam ko. Uwan, ang ti kasasad mo, kasanon. Impakada mi iti doktor. Kat pinalubusan namat, Melchor. Anya, Uwan tatang. Iso ngay pandak man iti ayan ti lungon na. Mabalin ka di. Andrea, bilib ka mo tanya. Itilaksit ti kasasaad na. Di na makita ti bangkay, ngam imay mutlat ta. Wan. Pakinid daw da kano iti doktor ti umay na. Kat imbag ta pinalubusan naman. Kasta tinapod no agayam bakit. Naano sa tao. Nakasagana ng agsakripisyo, wano agrigat, tapno makatulong lang. Waren. So ngay daw dawat ko, nasapay ko mata makakita ang tumot lang ni Ismael. Sapay ko ma, Andrea. Unay mo't tantikas to ang nagbanagam, Alvin. Hanggang uray sa di naman tayan mo ita, gayam. Di kagdanag. Di mi baybayan ni nanang mo. Nagruna. Na makakita akton. Tulong akto tinam. Ismael, Ah, amok.
ang mabigbig mo ti boses ko. Imbag, ta pinalubusan na ka ti doktor, nga imay ditoy. Kaya't kung amin nabantayan ti bangkay ti gayem ko, nana, uray ti pagkanito lang. Ismael Barog, dakkel tinamnamak ang makakita ka dito. Nana Lydia, Juan Ismael, dakkel tinamnamak ang makakita ka dito. anya ti agururay agasat ni Ismael. Gagayem, di uliwan na denggen, ti dwalangan na paset, ti nobela tayo na paulwan. Desperado. Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Iti matdireksyon kan musika ni Jonar Rebotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay.